Mercy Corps imaze imyaka igera kuri 13-14 ikorera muri iki gihugu. Yaje muri Haiti mu mwaka w'2010 ije gufasha abanyagihugu bari bahuye n'ingorane zijyanye n'umutingito wabaye ukomeye cyane wabaye muri iki gihugu mu kwa mbere 2010 ugasiga abanyagihugu benshi bameze nabi. Kuva icyo gihe rero Mercy Corps yakomeje gukorera muri Haiti itanga ibikorwa by'ubutabazi kubera ko hari abantu benshi bavuye mu byabo kubera imvururu ziterwa n'abantu ba hano bitwaje intwaro bafashe uduce tunini tw'umurwa mukuru wa Port-au-Prince. Wabivuze uraho ngaho mu gihugu cya Haiti mu minsi ishize hongeye kwaduka imvururu. Ubu ngubu ibintu byifashe gute? Umutekano wanyu wo uhagaze gute? Ibintu byifashe nabi mu by'ukuri muri iki gihugu, cyane cyane umurwa mukuru wa Port-au-Prince, kuko niho hanini ibikorwa by'abo bantu bitwaje intwaro bakorera. Biravugwa ko hashize igihe kinini bayobora hafi 80% z'ubutaka bw'umurwa mukuru Port-au-Prince. Bateye ibikorwa by'iremezo, muzi ko numvise ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Port-au-Prince cyarafunze kuko bakirasheho. Bari bafashe n'icyambu gikomeye cya hano mu murwa mukuru. Kugeza ubu rero ikibuga cy'indege kiracyafunze. Imihanda myinshi yo mu murwa mukuru wa Port-au-Prince irafunze. Imwe yafunzwe n'abo bantu barwanya bitwaje intwaro barwanya leta, indi ifungwa n'abaturage bagenda bashyiramo batambika mu mihanda nk'ibimodoka byashaje kugira ngo abo bantu barwanya leta batera n'abaturage badashobora kwinjira mu makaritiye amwe n'amwe, ku buryo kugeza ubu ngubu ahantu hagendwa ni hakeya. Hari abantu benshi bavuye mu byabo bari mu nkambi bategereje ubufasha ariko badashobora kugerwaho kubera impamvu z'umutekano. Hari abakozi dukorana aho bagerageje kuza ku biro bambwira ko babonye imirambo mu muhanda. Hari n'ibindi bikorwa byinshi bifunze, amashuri arafunze, amabanki agerageza gukora afungura kuva mu gitondo kugera na saa sita zo ku manywa agafunga. Hari ibitaro byinshi byafunze kubera ko bikorera mu duce nyine turimo imirwano, cyangwa se abakozi babo abaganga badashobora kubigeraho cyangwa ko batabona aho bagurira imiti. Wavuze ko mu mirimo mushinzwe mukora ibikorwa by'ubutabazi kandi umaze kutugaragariza ko imihanda ifunzwe, ibibuga by'indege bifunzwe. Ese biraborohera mwebwe kugeza ubwo butabazi bw'ibanze cyane cyane bukenewe muri iyi minsi ku bantu batava mu ngo zabo? Ntabwo bitworoheye na gato, cyane cyane mu murwa mukuru wa Port-au-Prince kubera ko imihanda ntigendwa. Abantu twafashaga bari mu nkambi z'abantu bavanywe mu byabo ubu bongeye gutatana, ntituzi n'aho tubashakira. N'izo nkambi abakeya basigayemo ntabwo dushobora kuzigeraho kubera ko imihanda ifunze kandi inkambi nyinshi ziri muri icyo gice kiyoborwa n'abantu bitwaje ibirwanisho. Muri iyi minsi hari igitutu gituruka ku bihugu bikomeye birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bigaragara ko icyo gitutu ntacyo kirimo guhindura. Nkamwe muri aho ngaho muhibereye, n'iki mwifuza ku mahanga no ku miryango mpuzamahanga muri iki gihe? Nibyo koko kugeza ubu ngubu igitutu n'imishyikirano yakozwe kuva Minisitiri w'Intebe wa hano yavuga ko azegura niharamuka hagishyizweho ubundi butegetsi. Ntabwo turabona impinduka na gatoya ku kibazo cy'umutekano kibereye gihangayikishije Haiti, cyane cyane umurwa mukuru Port-au-Prince. Mu byo twifuza, niba umuntu avuganye n'abanyagihugu benshi, ikintu cyihutirwa ni ukugarura umutekano muri iki gihugu, cyane cyane mu murwa mukuru, kugira ngo abantu bongere kwishyira no kwizana bakomeze imirimo yabo, ariko cyane cyane nkatwe imiryango y'ubutabazi itegamiye kuri leta, kugira ngo dushobore kujya kubona uburyo bwo kugeza ubutabazi ku baturage bakennye
bafite inzara bakeneye kwivuza n'abana bashobora gusubira mu mashuri. Laura Uwumuremyi, umunyarwanda uyobora umuryango Mercy Corps mu gihugu cya Haiti, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika, wakoze cyane. Murakoze namwe.